Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje Sportske Vojvodine. Toplim pričama ugrijaćemo vas u ovim hladnim decembarskim danima. Za sam početak emisije izdvojili smo razgovor sa nekadašnjom jugoslovenskom rukometašicom Zitom Galic. Zatim se selimo na bazene gde ćete vidjeti priču o plivačkom klubu Novi Sad, ali i kako je protekao treći međunarodni gimnastički memorijalni turnir održan u Novom Sadu. Također bit će reći i o sportskoj rekreaciji i atletsko-rekreativnom klubu Fruška Gora, kao i sve veće popularnosti bilijara kod nas, ali ne samo kao oblika zabave. Nekadašnja jugoslovenska reprezentativka Zita Galic na Evropskom rukometnom prvenstvu domaćin je ekipi Francuske. Galic nije slučajno sa francuskinjama, jer je karijeru posle Halas Jožefa nastavila kasnije i završila u zemlji sira i vina. Bivša reprezentativka Jugoslavije pomno prati ceo tok evropskog prvenstva i veoma je zadovoljna do sada viđenim. Ja sam sve vreme bila u Nišu sa francuskom reprezentacijom i mogu da kažem samo da imam samo najbolje pohvale za našu organizaciju, za naš savez. Sve se odvijalo u najboljem redu, počevši od hotela pa sve što se je zbivalo na terenu i oko terena. Iako je celo vreme uz reprezentaciju Francuske kao njihov domaćin, Galic je pratila nastupe iz Srbije. Prvi cilj da uđemo u drugi krug takmičenja. Naše devojke su uspele, iznenadile su nas, pobedile su uneli su 4 boda u drugi krug takmičenja. Juče su odigrali nerešeno s Šveđankama, mislim da odlično stoje i želimo im sve najbolje do kraja ovog evropskog prvenstva. Neizostavno je razgovarati sa bivšom rukometašicom koja je bila na terenu u zlatno doba jugoslovenskog rukometa o tome gde je danas ovaj sport u odnosu na 80-te. Pa mislim da je malo teško uporediti onaj rukomet sa današnjim, prvo zbog toga što je tada to bila zemlja od 20 miliona stanovnika, sad negde oko 8 miliona, ali bez obzira moramo prvo da kažemo da što se tiče našeg prvenstva, puno je oslabila kvalitet. Puno naši igrači su otišli u inostranstvo. Naše najbolje igrači, možemo reći, najistaknutije, svi igraju negde van naše zemlje. Jest da su nosioci nekih zemalja kao što je Đer, na primjer, u Mađarskoj, Lekićka ili Damjanovićka, što je u Podravci možda najbolji igrača. Znači, imamo igrače koji su izvanredno tehnički i taktički potkovane, znači dobre su igrače, međutim šteta što ne igraju ovdje u našem prvenstvu da bi podigli nivo našeg prvenstva domaćeg ovdje u zemlji. Bivša igračica Halas Jožefa i francuskog Meca vidi evropsko i svetsko prvenstvo kao veliku šansu za razvoj i popularizaciju ženskog rukometa u Srbiji. Mislim da je to sad, da ne kažem, istorijska prilika da ova generacija igra 2 puta veliko takmičenje u našoj zemlji. Znači, devojkama sigurno puno znači da igraju evropsko prvenstvo ovdje u našoj zemlji, a sljedeće godine 2013. svetsko prvenstvo. Ja se nadam da gledajući neke klinke sada zavoleće ovaj sport, rukomet, sve više devojčice će se baviti ovim sportom i nadam se da će konačno ponovo doći naš ženski rukomet na onaj nivo ili približno na onaj nivo na kojem smo bili. Iako je zvanično u sportskoj penziji, Zita Galic danas najviše vremena provodi u i oko rukometa. Naravno, rukomet je bio i ostaće sigurno deo mog života i da radim kao savjetnik francuskog kluba Meca gdje sam igrala 6 godina. Bila sam i ovdje u našem stručnom savjetu koji je pri našem savezu Srbije. Znači, tu sam u rukometu, uvek se tu negde krećem, tu me uvek možete naći. U Istanbulu je u toku svetsko prvenstvo u plivanju u malim bazenima. Od srpskih plivača učestvuju Velimir Stjepanović i Miroslava Najdenovski, a mi vam u emisiji predstavljamo plivački klub Novi Sad, klub Miroslave Najdenovski. Klub je osnovan 2004. godine i od samog početka puno pažnje posvećivala se najmlađima, ali i takmičarima koji su ostvarivali lepe rezultate, pa je mlađi novosadski klub uvek među najboljima na većini takmičenja. Desetine mladih plivača i danas trenira pod budnim okom trenera i priprema se da jednog dana dostignu rezultate svojih uzora. Plivački klub Novi Sad za ove godine je zaista puno postigao na sportskom planu.
rezultati postignuti od samog početka su zaista, na neki kažem način, impresivni za srpski sport i srpsko plivanje. Da podsjetim, Silađe Čaba je u tim prvim godinama našeg postojanja doneo srebrnu medalju sa svetskog juniorskog prvenstva i to je bila prva medalja te vrste uopšte u Novom Sadu. Zatim naši članovi su bili proslavljeni reprezentativci i olimpijci Srbije, Marica Strazmeštar, Iljak Aleksandar. Nekada je to bio Čaba Silađi, a danas je prva zvezda kluba Miroslava Nedenovski, učesnica olimpijskih igara i 7. na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Ja ne bi sigurno bila ovde da se ne slažem sa klubom i da nemam divnu saradnju sa njima, stvarno, tako da sve pohvale. Što se tiče mališana, ja sam sigurna da će to napreduje i to bih najradije voljela, jer u principu na mlađima svet ostaje, kad mi stariji u skorije vreme budemo prestali, oni će biti jedina nada plivanja, tako da sam sigurna da ih ovo postiče, plivanje nas par, tako da sam sigurna da će biti dobri i uspešni. Na prvenstvu Centralne Evrope u plivanju u Žilinama u reprezentaciji Srbije bilo je 7 plivača Novog Sada, a blistao je Vuk Čelić koji je uz zlatnu medalju oborio rekord prvenstva i kadetski nacionalni rekord. Mislim da je to bila izvanredna trka i zaista smo zadovoljni postignutim rezultatom. Nadam se u nastavku sezone da će to ići još dole to vreme i da će na ciljnom takmičenju u evropskom prvenstvu za juniore biti barem polufinale sa starima. Imate jednu sjajnu generaciju mladih plivača kod vas u klubu. Da, zaista ja mislim da smo najbolja generacija u klubu koja je bila i u državi, da smo jedna najbolja generacija. Šta očekujete iduće godine? Šta vas sve čeka i kakvim se rezultatima nadate? Po ovoj sezoni me čeka prvo državno prvenstvo, pa onda Balkanijada i onda nadam se evropsko prvenstvo za juniore koje je ciljno takmičenje. Od samog početka mi smo počeli da negujemo našu školu i naš način rada i odnosa prema sportu. Samim tim smo kroz rad sa najmlađim selekcijama stvarali jednu budućnost, znači koja je došla sada do izražaja, jer mi sad raspolažemo sa kategorijama plivača u kategoriji kadeta i sad juniora sa možda najvećom koncentracijom kvalitetnih plivača u Srbiji. Problem kluba je isti kao i kod drugih, uslovi rada i sve manje novca za potrebe plivača. Naš najveći problem je u stvari osnovni problem, a to je mesto našeg rada, to je bazen. Znači, mi preko godine, 9 meseci radimo u uslovima gde se trenažni proces odvija u 25-metarskim bazenima, što je u principu za postizanje nekih zapaženih rezultata međunarodnog tipa prosto neprihvatljivo. Sve zemlje i u okruženju, da ne kažem plivačke sile, rade na 50-metarskim bazenima, ali to su u principu dve različite stvari, plivati na 25-metarskim bazenima i na 50-metarskim bazenima. Plivački klub Novi Sad uz Vojvodinu okuplja mnogo mladih Novosađana, vaspitava ih i sprema za sportske karijere, ali i život. Kako kažu, dovijaju se na razne načine da obezbede sve što je potrebno za normalno funkcionisanje u opštoj besparici, ne čekajući samo da bolja vremena dođu. U međuvremenu čekaju i vesti sa raznih strana sveta, gde njihovi plivači dalje postižu dobre rezultate i na pravi način predstavljaju i klub i zemlju iz koje dolaze. Prošle nedelje imali ste priliku da vidite priču o Sokolskom društvu Vojvodina. I naredne minute posvećujemo ovom bazičnom sportu. Ali sada vas vodimo da vidite kako je protekao 3. međunarodni memorijalni turnir u čast Marice Dželatović i Laze Krstića. 12 zemalja i više od 200 takmičara učestvovalo je na 3. međunarodnom memorijalnom turniru Laze Krstić i Marica Dželatović. U 4 uzrasne kategorije devojčici i dečaci nadmetali su se sa svojim vršnjacima iz inostranstva želeći da zauzmu mesto na postolju. Osim medalja kao najlepših uspomena, najboljima su rezultati na ovom takmičenju bili i podstrek za napredovanje. Rezultatima svojih gimnastičara ostvarenih tokom dvodnevne manifestacije domaćin Sokolsko društvo Vojvodina može da bude i više nego zadovoljno. Oni su po prvi put u obe kategorije u ekipnoj konkurenciji zauzeli prva mesta.
Kod dečaka peha su osvojili Nikola Jurković, Siniša Jurković, Nikola Mrđenović i Stefan Veličković, dok su za to priznanje kod devojaka najpre zaslužne Tamara Mrđenović, Lara Kočić, Anđela Đurđević i Aleksandra Rajčić. Što se tiče naših devojaka, ja sam prezadovoljan, znači ono što je planirano, to je i urađeno na samom takmičenju, što i sami rezultati govore. Znači, ekipno smo prvi i u 2 kategorije smo osvojili prvo mesto i u najstarijoj kategoriji drugo mesto. Potrudili smo se svi i bili prvi. Jeste vredno trenirali da bi došli do te medalje? Stalno, po 2 puta na dan i potrudili se. Kakva je bila konkurencija? Pa ja sam očekivao da će biti malo teže, ali ranije godine je bilo teže, ali sada je lakše. Ko vam je bio najveći konkurent? Bugari, reprezentativ Bugara. Oni bili su dobri, bili su odlični, vrlo imaju dobre vežbače. Nacionalnoj selekciji Bugarske u konkurenciji dečaka pripalo je drugo mesto, dok su rumunske Rešice bile treće. Kada je reč o devojkama, Novosađanke su prvim mestom nadmašile goste iz Rijeke, kao i gimnastički klub Levski iz Sofije. Iako se očekivalo da će posjećenost biti veća, u poslednjim trenucima pojedini timovi otkazali su učešće, ali to nije umanjilo značaj novosadskog turnira. Konkurencija je prilično jaka, znači to su zemlje koje sam nabrojao imaju izuzetno dobre rezultate na međunarodnom nivou. Osvojači su i olimpijskih odličja i osvojači na evropskim medalja na evropskim i svetskim prvenstvima, a s obzirom da mi organizujemo takmičenje za uzrast dece do 16 godina, od 7 do 16 godina, to je podmladak koji je svima interesantno da od malena već počinju da učestvuju na međunarodnim takmičenjima kako bi jednog dana osvajali i zlatne medalje. S obzirom na broj godina gimnastičara koji na ovom turniru ne prelazi cifru 16, značaj ovakvih takmičenja u tom uzrastu veoma je veliki za svakog mladog sportistu u usponu. Ovakvi turniri su jedno neprocjenjivo iskustvo. Nigdje se ne može dobiti nešto kao na ovakvim turnirima, jer iskustvo koje oni vuku iz ovoga da bi dalje napredovali, da bi vidjeli uopće gdje oni stoje u odnosu na druge vježbače, da izađu malo iz svoje dvorane u kojoj stalno vježbaju, to je nešto neprocjenjivo i potrebno svakom djetetu. O važnosti gimnastike u razvoju deteta ne treba ni govoriti. Dobro je poznat njen uticaj. Na umoru popularnih sportova, oni osnovni, možda i najvažniji, sa teškoćom mogu da se izbore za svoje mesto pod nebom u Srbiji, ali podjednako i u zemljama u okruženju. Kakva je popularnost gimnastike u Hrvatskoj i na kakvom je statusu gimnastika? Ja ću ipak reći u slabom. Nismo baš toliko popularni, odnosno ne toliko popularni, nego smo dosta nepopularan sport, što je opće poznato. Borimo se da izađemo iz toga, tu su nam pomogli i neki rezultati naši, konkretno evo neka ta olimpijska medalja koja je bila 2008. godine u Pekingu je dosta podigla, međutim, kažem, dosta teško se gimnastika probija kraj svih ostalih sportova i dosta teško dobiva na značaju koliko mislim da bi trebala dobiti, eto, kao jedan bazičan sport. Ono što bih ja apelovala ovom prilikom jeste da se ne poredi vrhunska gimnastika sa gimnastikom kao bazičnim sportom, jer ona nije bazična zato što ima sport na olimpijskim igrama, nego zato što su sadržaj koja ona nudi, znači ono što se aktivnost koju nudi deci i sva mogući elementi koji se uče prilikom bavljenja gimnastikom u najširem smislu neophodni za pravilan rast i razvoj. Kada je reč o turniru, organizatori će prvo sumirati učinjeno, a očekuju da s obzirom na pozitivne utiske svih učesnika, memorijal sledeće godine bude masovniji. Istovremeno, priželjkujući da se popularnost ovog bazičnog sporta, osim u vreme održavanja turnira, ponovo vrati na prepoznatljiv nivo iz zlatnog vremena gimnastičara, u čiju čast se održava i ovaj turnir. Sportska rekreacija zastupljena je u većem delu Evrope, a u našoj zemlji i dalje je neobično videti ljude koji samo zbog svog zdravlja šetaju ili trče u prirodi. Atletsko-rekreativni klub Fruška Gora osnovan je upravo da bi se sportski entuzijasti okupili i zajedničkim snagama organizovali treninge. Kućerak u Novosadskom Dunavskom parku nije samo dom izviđača. Tamo se mogu pronaći i trkači rekreativci, okupljeni oko kluba Fruška Gora. Za 4 godine postojanja, mali, ali složen kolektiv okupuje oko 70 članova, koji se pre svega kroz druženje bave sportom. Atletsko-rekreativni klub Fruška Gora osnovan je pre nepunih 4 godine, u decembru 2008. godine. Osnovni cilj je bio druženje, zajedničke odlasci na trke i promovisanje trčanja kao zdravog načina života. 2011. godine sam postala član i postala sam član tako što sam prvo
da kažem, družila sam se sa članovima kluba, rodbinske veze su me isto dovele ovde. I išla sam s njima na trke, ne kao aktivan trkač, nego kao pratilac. I onda polako atmosfera me je navela na to da ja počnem da trčim, da postanem član kluba. Kako ne bi samo stariji članovi uživali u dobrobitima zdravog života, Atletsko-rekreativni klub Fruška Gora organizuje školu atletike za najmlađe. Ponosimo se, znači, najviše sa tim što smo okupili, po mom mišljenju, najveći procenat novosadskih trkača. Okupili smo oko naše trkačke zajednice, da li su članovi aktivni ili su prijatelji kluba, apsolutno nebitno. Osnovali smo i školicu atletike za naše najmlađe, uzrasta od 5 do 12 godina. Trenutna struktura članova naših malih je od 5 do 12 godina, što ne znači da ne mogu i malo mlađi i malo stariji, naravno sve uz konsultacije sa trenerom. Imamo izuzetno iskusnog trenera Milana Gavrilov, koja je inače aktivni sportista, član seniorske reprezentacije Srbije, a i devojka koja ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom, tako da je stvarno stručnost rada sa decom na vrhunskom nivou. Atletika nije jedini sport kojim se najmlađi članovi kluba bave, jer su treneri shvatili da raznovrsne aktivnosti, poput orijentiringa, imaju mnogo dobrobita. Trudimo se da obezbedimo deci neke vanredne aktivnosti i obuke iz nekih drugih sportova, kao što je recimo sportsko penjanje, orijentiring i sve to naravno deca ne plaćaju posebno, nego svi članovi naše školice imaju besplatan pristup svim tim aktivnostima. Članovi kluba Fruška Gora ne organizuju samo treninge. Iza njihovog imena stoji i noćni maraton, koji je ove godine imao 3. izdanje, a za 4. rođendan kluba u planu je reciklažni maraton. Organizovali smo i nekoliko trka, najpoznatija je definitivno noćni maraton koji se sledeće godine po 4. put održava. Međutim, to nam nije bilo dosta, pa smo svake godine ubacivali u naš repertoar organizacije još po neku trku. I evo sad najnovija trka je, kao što ste pomenuli, reciklažni maraton 22. decembra. Posebno mesto u klubu imaju dame, kojih je svakim danom sve više, a o jednakosti svih trkača govori podatak da se tokom zajedničkih treninga prati ritam trčanja najsporijeg. Zanimljivo je to, ne smem da zaboravim, da kažem da u klubu ima mnogo devojaka, što je izuzetno interesantno i stvarno devojke su lavice što se trčanja tiče i napredak kod njih je vidljiv, pogotovo od kad se druže sa članovima našeg kluba. Pozitiva koja vlada u klubu, entuzijazam, to je prvenstveno razlog zbog kojeg sam u ovom klubu. Zdravlje zaista nema cenu i mada kadrovi atletičara koji se bore sa snegom i drugim vremenskim nepogodama mnogime izgledaju kao preduslov za prehladu, upravo se tako jača duh i otpornost organizma. Pre svega nudimo druženje, zajedničke odlaske na treninge i zajedničke odlaske na trke. Van sezona organizujemo svake nedelje dužinske treninge, odlaske na Frušku Goru, a samim time sa odlascima na Frušku Goru odajemo i poštovanje prema Fruškoj Gori, čije ime i naš klub nosi. I generalno to je to, profesionalizam u našem klubu nije na broju 1, tako da druženje, rekreativa i zdrav život, zdrav način života, to je definitivno naša poruka. Da li je prethodnih nekoliko minuta dovoljno da se broj trkača rekreativaca u našoj zemlji poveća, teško je proceniti, ali je sigurno da će članovi kluba Fruška Gora nastaviti da poštuju kako lepote planine u neposrednoj blizini Novog Sada, tako i trčanja i zajedničkih okupljanja. Verovatno da nema igre koja ima toliko jednostavna pravila, a zahteva toliko mnogo kombinatorike i umeća. Iako bilijara u svetu beleži veliku popularnost, kod nas to još uvijek nije slučaj. Međutim, poslednjih godina primetan je znatan pomak, a veliku ulogu u tome ima Bilijar Top Team Joker iz Novog Sada. Bilijar je najsuptilnija igra perfekcije i logičnosti, satkana od šahovske kombinatorike, zakona fizike i izvanredne povezanosti čovečijeg uma i telesne motorike. Upravo ovim rečima Nikola Tesla opisao jednu od najzanimljivijih igara. U njenoj kompleksnosti dovoljno govori podatak da je to bila omiljena igra nekih od najvećih umova čovečanstva, među koje spadaju Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Mozart, te Louis XIV, George Washington i mnogi drugi. Bilijar je nastao u Evropi početkom 15. veka, da bi nekoliko vekova kasnije postao veoma popularan i na američkom kontinentu. U okviru bilijara razlikujemo 3 igre.
Prva je snuker koja doživljava sve veću ekspanziju, druga karambol koja se igra na stolu bez rupa, dok je treća najkomplikovanija, a ujedno i najzastupljenija kod nas, takozvani pool bilijar. Broj klubova u Srbiji je u porastu, a bilijar top tim Joker iz Novog Sada ubraja se među najuspešnije. Jedan od najboljih igrača svih vremena na našim prostorima je Miloš Verkić, koji se ovim sportom bavi 20 godina i u svojoj riznici posjeduje mnoštvo trofeja. Osvajao sam mnogo turnira, znači pre svega učestvovao sam na 1000 turnira, a osvajao sam možda sigurno preko 150 turnira sam sigurno osvojio i iza mene postoji nebrojeni broj medalja, znači ja mislim da imam medalju koja je 250-300 medalja, nekih 80 pehara, bio sam preko 15 puta zvanični prvak države, osvojio sam tih državnih prvenstava sigurno nekako 30-40. Dosta sam učestvovao na evropskim svetskim takmičenjima, bio sam 5 na euroturovima, osvajao sam međunarodne turnire. Iako svaki vrhunski igrač mora posjedovati fizičku i mentalnu stabilnost, dugogodišnji naporni treninzi su jedini put do uspeha. U početku je to jako puno, kao i svaki sport. Svaki sport zahteva mnogo treninga i onda trening plus takmičenja plus sparinzi sa dobrim igračima i jednostavno dođe se do nekog određenog kvaliteta i do nivoa igre. Znači mora se, ja sam trenirao, znao sam po 10 sati da treniram dnevno. Znači dođem ujutro u 11, izlazim uveče u 11 iz kluba. I onda jednostavno kako to vreme prolazi, ide se što više turnira, onda se i broj sati malo smanjuje, ali dan danas mora da se trenira, znači ja treniram sigurno u proseku dnevno otprilike 2 do 3 sata. Bilijar klub Joker koji postoji od 2008. godine ima sve veći broj članova. Jedan od polaznika ove škole je Dalibor Nikolin koji se bilijarom bavi godinu dana, a najveći uspeh je ostvario na regionalnom prvenstvu kada je ušao među 8 najboljih. Prvi put me zainteresovao kad sam došao u ovaj klub gde sam video sportski bilijar. Do tada sam samo igrao po klubovima nekim da se igrao neki niži nivo bilijara. Trenutno sam u školi bilijara kod trenera Miloša Verkića. 3 put nedeljno imamo treninge po sat i po sa njim i plus toga igram ovde bilijar kad god stignem, koliko god stignem. Radimo puno drilova, znači puno ubacivanja kugli sa određenih pozicija, određeni udarci, rotacije kugle i tako dalje, pozicioniranje. Ovogodišnja sezona u bilijaru se polako bliži kraju. Održano je 8 turnira, a domaćini završnog Mastersa biće Novi Sad sledećeg vikenda i Beograd 7 dana kasnije. Posle završnog turnira će se znati tačno ko će činiti reprezentaciju na predstojećem evropskom prvenstvu u Rimu. A za sada trenutno ja mislim da smo Zoran Svilar i ja prvi i drugi na rang listi i trudit ćemo se da i ostanemo tako. Jer do sada smo oni učestvovali, ja mislim da li na 7 ili na 8 evropskih prvenstava. I naravno nećemo odustati od toga. Iako iz ugla prosječnog ljubitelja sporta kod nas bilijar predstavlja nepoznanicu, profesionalni igrači žive za ovu igru. Bilijar kao bilijar je dosta popularan ovako kao zabava više nego kao sport. Samo mi znamo što znači to, koliko je to treninga, koliko je to truda, putovanja i svega da bi se uspelo to. Već sledećeg vikenda ljubitelji ove igre imaće priliku da u Joker klubu u Novom Sadu uživo vide neke od naših najboljih igrača. Ukoliko ovaj turnir ne bude povod da se ozbiljnije posvetite ovoj igri, onda obavezno se društvom navratite do obližnjeg bilijar kluba i uverite se u lepotu i čari ove igre. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo pripremili za vas za ovu nedelju. Podsjećamo vas da Sportsku Vojvodinu možete pratiti u odloženom gledanju na našoj internet stranici. Hvala na pažnji i doviđenja.